Sljedećem sugovorniku sasvim sigurno nije bilo lako proteklih dana. Naime, što se dogodi kad bude proglašena pandemija, kad se zatvore europske granice, a ti si u Kolumbiji i želiš se vratiti doma? To pitam Gorana Subašića. Dobar dan, želim. Dobar dan, isto tako želim. Evo baš jedna ironična pisma. Slušam ovo sad što je sviralo, kaže sanjam svijet u kojem svi smo slobodni ili nešto tako. Malo ironično, ali da. Dakle, moram ja, Gorane, našim slušateljima pojasniti. Dakle, vi ste glazbenik iz grupe Phoenix, jel tako? Ali u ovome trenutku za nas je puno važnija činjenica da ste vi svjetski putnik koji je proputovao puno toga po ovom našem planetu, reći ćete nam što sve, i da ste zapravo se netom vratili uz puno muke iz Kolumbije. Ovoga trenutka ste u svojem domu u Šibeniku i u izolaciji ste. E sad, ajmo krenuti od ove činjenice. Zatvorile su se granice, proglašena je pandemija, a vi u Kolumbiji. Što se događa? Kako sve skupa uspijevate preći sve te probleme i vratiti se kući? Pa iskreno, evo, preko društvenih mreža više sam tu dobio nekakvu histeriju, paniku, nego što sam ja stvarno osjećao nekakvu paniku. Ne znam, uglavnom dok putujem uvijek ima nekakav pozitivan stav da će se ipak sve riješiti, a u krajnjem slučaju da sam čak i ostao do 5. mjeseca ili dokle već 6. dokle će već to sve trajati u Kolumbiji, pa ne bi umro, ne bi mi se ništa dogodilo. To je taj optimizam koji putnici uvijek imaju. Potrebno je to na putovanju. U biti sve ove godine što putujem naučio sam s takvim stavom, uglavnom se sve nekako na kraju ipak riješi na dobro. A čak i ono što mislimo da je loše, dugoročno ispadne dobro, tako da nije to nikakvo zlo za zlo. Pa možda čak i ova pandemija na kraju proizvede nešto bolje, možda se okrenemo u nekom drugom smjeru, ne budemo više samo trčali za profitom, ne znam. To su sad već nagađanja. Da. Mjesec dana ste bili u Kolumbiji, koliko ste bili u Kolumbiji? Pa plan je bio, u biti nisam imao neki veliki plan, nego samo sletiti u Kolumbiju. Bio sam 5 tjedana, ali trebao sam ostati još možda 4. Plan je bio, kasnije plan po putu mi se stvorio da ću jedriti do Paname nekih 7 dana, pa u Panami malo ostati, otići u džunglu. Takvi su planovi već bili, a onda je krenula ta pandemija, onda su krenuli svi vikati da se moram odmah vratiti. I onda su počeli otkazivati letove, sve otkazano, počelo je polako i karantena se uvoditi u Kolumbiji. Ja sam uspio nekako let taj neki promijeniti koji mi je bio za dosta kasnije. Preko tog Air France i KLM-a oni su davali besplatne promjene zbog pandemije. I na kraju se dogodilo da dan prije nego što sam trebao poletiti, otkažu i taj let i više nema letova. I onda sam ja otišao istog trenutka, to jutro oko 8 sati na aerodrom, da vidim što se može učiniti. I onda sam sljedeća 2 dana bio na tom aerodromu jer se ništa nije moglo učiniti, ali imao sam super ljude iz Hrvatske koji su mi, pogotovo moram pohvaliti jednu curu Andreju koja je jako puno pomogla. Ništa nije tražila uzvrat, ona ima jednu agenciju, sada ne reklamiramo, ali je stvarno potrudila se maksimalno i ona me u biti na kraju uspjela uvaliti na taj neki zadnji let koji je išao sljedeći, moram... On je išao od Bogote do kojeg grada? Išao od Bogote do Rija. Dobro, i onda iz Rija. Onda sam u Amsterdamu 25 sati čekao na sljedeći let, tako sve skupa sam na aerodromu proveo oko 3,5-4 dana. Tako da nije tu bilo nekog spavanja, hranjenja još i manje, tako da sam došao kući 3 kila mršavije od ta 4 dana i potpuno neispavan. Kad sam jednom legao, to je sam spavao 15 sati. I kad ste jednom došli kući, naravno bez svojih prijatelja ne biste mogli niti doći do doma. Negdje sam vidjela da su vam doveli vaš auto na aerodrom, odnosno pripremili vam sve da vi samo uđete u auto i u samoizolaciju. Evo, ne bih stvarno želio kritizirati nikoga, ali volio bih samo ukazati na neke ovako
ne znam, glupe savjete, nepromišljene savjete, nelogične. Recimo, stožera, kako su zabranili međugradski promet, oni nisu dopustili da taj par koji inače živi zajedno dovede meni auto ispred aerodroma, a oni dođu sa svojim drugom autom, znači, i ja se sam vratim, što je logično, nikoga ne kontaminiram, solo sam potpuno. Iz stožera su mi rekli da to ne može, da ne mogu oni dobiti propusnice, nego da ja uzmem taksi. To je po mom mišljenju potpuno nelogično, taj taksic je već ko zna koliko njih vozio prije i ko zna koliko će njih voziti poslije. Ako ja imam nešto, ja ću zaraziti taksistu i on će nastaviti zaraživati ostale ljude koje bude vozio. Ili ako taksist ima nešto, on će zaraziti mene. Meni je to bilo potpuno nelogično. Mislim da je moj savjet njima bio puno normalniji, puno logičniji. Ali valjda se ljudi ne snalaze u ovoj situaciji, preekstremna je i odjednom se treba nam malo vremena da se zapravo suočimo sa realnošću i sa svim zapravo mogućnostima koje se tu jesu i nameću se same po sebi. I sad ste u izolaciji koji? 8. dan? Jel je? 8. dan. Kako je u izolaciji? Što radite? Pa ako smijem biti iskren, možda će me neko mrziti zbog toga, meni je fantastično. Malo vježbam, malo sviram gitaru, pošto sam kao glazbenik, to sam već rekao. Malo vježbam sa utezima, malo gledam filmove, ništa ne moram. Nema nikakve žurbe, nema nikakvog stresa, moranje je stavljeno na neka buduća vremena, na stand-by, ništa ne moram. Ručajem kad u 9 na večer, baš me brige, skuha ručak kad mi paše. Virtualno ste dostupni svima? Da, tu sam, čujemo se, čak smo imali jednu mini pijanku preko Skype-a, nas 7. Tako, video pijanka. Tako da ništa mi ne fali, sasvim se dobro osjećam. Jedino što bi možda malo više želio da je malo ružnije vrijeme. Kod nas je ovdje sada u Šibeniku predivno vrijeme, sunce i toplo. Pa vas mami van. To me jedino malo mami da izađem, ali ne, naravno... Ali ne, da. Držim se i tako. Ja sam rekla na početku, vi ste svjetski putnik, ovaj puta smo ispričali tu neku dogodovštinu, zapravo barem jedan dio oko Kolumbije u kojoj ste se zatekli u tom trenutku. Pitanje možda vezano za tu zemlju, je li onako kako ju doživljavamo kroz ove brojne filmove ili... Ne, naravno, mislim najčešće pitanje i prvo što ljudima pade na pamet kad se site Kolumbije, to je naravno droga. Taj kokain nesretni koji u Kolumbiji ljudi Kolumbijci mislim da im sjede izađu kada čuju više to, jer stvarno ne žele da im se zemlja samo po tome poznaje, da im je to brend. Zemlja je inače predivna, ljudi su stvarno fantazija, pristupačni, gostoljubivi, super. Šteta što je po tome zemlja tako reklamirana, ali mislim takvu je povijest imala, ja sam posjetio i sve te, ona je kao i dalje, kažu ljudi, malo opasna, nemoj izlaziti na večer vanka, pogotovo ne sam, ja sam to sve radio i ništa mi se nije dogodilo, uglavnom tako i čujem priče prije nek što odem u zemlju da je opasno i da nije baš, ja to sam provjerim pa onda iz prve ruke imate iskustvo, jasno. Gdje ste sve putovali, gdje ste sve bili do sada i o čemu sad maštate kad sve skupa prođe, kamo biste išli dalje? Pa teško nabrojati gdje sam bio, jer sam prošao oko 100-tinjak zemalja, pa onda, ali mogu izdvojiti, ne znam, te kao ljudima zanimljivije kao što su Burundi, Kongo, Afganistan, zemlje u kojima je kao recimo opasnije. Ali od 100 zemalja, ako bi baš morao izdvojiti neku kao najzanimljiviju, najoprečniju nama ovdje na zapadu, to bi možda bila Indija. Kamo želite ići u budućnosti? Pa razmišljao sam možda da ne budem pretenciozan, Mjesec, Mars, tako nešto. Ili to sigurno. To očekujemo direktno javljanje, molim vas, Gorane, direktno javljanje da zgora može. Direkt, sa zakašnjenjem malim. Nema veze. Kasnije, ali... A ovako, od realnog, nikad nisam tražio sponzore i nisam namjeravao ih tražiti, ali eto, jedan jedini kontinent koji nisam posjetio je Antarktika, a to je prilično teško
sa malim budžetom, jer ja inače sam low budget traveler, znači backpacker, pokušavam što jeftinije, što je moguće jeftinije putovati i na taj način putujem svijetom. Na Antarktiku se tako ne može, tako da ću možda probati naći nekakve sponzore. Mislim čak i inače i ronim kao s bocama, pa mislim sa suhim odjelom roniti ispod antarktičkog leda. Eto, to je nekakva moja vizija za budućnost, ako uspijem naći financiranje. Dobro, nakon tih vaših putovanja, osim vaših uspomena, ostaje li još nešto iza toga? Ostaje velika prijateljstva, pogotovo sada preko društvenih mreža, sa svima ostanem super prijatelji. Oni pozivaju stalno da dođem, čak više puta su ljudi koje sam upoznao na putovanjima dolazili kod mene kući u Šibenik, tako da ostaje ta nekakva super prijateljstva i pozivnice za da dođem bilo gdje na svijetu, da uvijek imam smještaj i uvijek imam gostoprimstvo. Sjajno. Eto, što mislite, hoće li se nakon ove pandemije i cijele ove situacije promijeniti način na koji ćemo putovati i kako ćemo se odnositi prema zapravo tom tipu turizma dugoročno? Hoće li putnici razmišljati u budućnosti o tome što ako se nešto loše dogodi? Pa ja o tome nikad ne razmišljam. Što se mene tiče, da danas prekinu karantenu, sutra bi otišao naput. Ali da, sigurno će u glavama nekih ljudi biti to velik problem i nažalost jako će propatiti upravo ta branša. Mislim da će mnoge aviokompanije propasti i putničke agencije, ali šta je tu je. Mi živimo isto tako od turizma i ti turisti dolaze ovdje kod nas i mi smo ovisni o njima. Nadajmo se da će se ipak to šta prije promijeniti u glavama. Da će i turisti ipak doći i da ćemo se nekako izvući iz svega ovoga. I da ćemo što prije krenuti putovati. Kako mi po Hrvatskoj i po svijetu, tako i naravno svjetski putnici k nama. Gorane, hvala vam lijepa. Evo, izolacija, koliko čujem, će proći bez nekakvih depresija, jer ste takvi kakvi jeste, pa to znači Iskreno da vam rečem da je još tjedan, dva duže, uopće se ne bi bunio, čak da pače, volio bi. A onda kad krenete na neki sljedeći put, javite nam se, osobito ako bude ove želje koje ste nam sada izrazili, rado ćemo vas uključiti u naš program. Goran Subašić, svjetski putnik, glazbenik iz šibenske grupe Feniks, bio je s nama. Sve najbolje, Gorane, čujemo se, pozdrav Šibeniku. Hvala vam, pozdrav.